smakut kendon rengkat bat pi baro komen para Yesus Kristus mentakasngi haya kabalang gidon nikasngi buram cung ujar makut no hikai balang no penkelaya ka Bible yaktin Hebrew syaka tin Latin dua bonur kut dua lam nam tajengi hakaseng jengi padem tangi dan kasngi kabang ong mer mesde kasngi buram cung pada pitan mer unong seng jang kaseng jengi kaseng MSFS Missionaries of Saint Francis de Sales udah nong seng atliki seng sakwe kaseng kadeka Holy Cross of Chabnat Sister Holy Cross jang ka Chabnat kibdan haner kasih kidna karo Assam Arunachal kidon tingin duai mentaksni kerpang na kapenta kaseng jengir kumju kaseng Holy Cross kumju amblay nang kerku kedo eki duai ba Father Peter Mermer syakri jung blay duai lam nam tajungi duai ba lemba jungu kaseng jengi keladang bantre nang syakri leng sodong kumju kaseng Holy Cross of Chabnat duai nam tu spiritual ki provincial ki dekat jung kaseng kumju menta kasengir duai rum tialade duai nak benta i bamere karbani bapang badon ha lekrem hospital black tai bani ak jeng kia pan ma problem kila kejuduna jeng bakla jeng baro pan pelong yalade babidor masih bentah ha kena kemas bakut ngapla aule berembor baro barapi men para bangla pop subune dai perkat dai tin ai kam berka jinglet dai jinglet pelajar dai jinglet pelajar dai jinglet pelajar junga namar kata kerpat maria bakut kebiasa soti yang berkuhut berapi men para badwan ta junga how try blazing blay badon barbaro ni snengi badal mak pop jungi uni lami syak ci impam jukut amen. Go try to isen go try to isen go try to isen go try to isen go Cristo isen go Cristo isen go Cristo isen go Cristo isen go try to isen go try to isen go try to isen go try to isen buram hublay sha drong bada kendo jing su haki ben real baro badon kamon baba iyai roya ming inamban ngimane iyai pendan buram bad ngisuyame go try go blaze him neng go padam borbaro go kun marway upa go try u Jesus Christ go kun labrado blay bakit kipoprote jop yang kajing kerpatos ngausenayangi Datang mami bakut, datang mami utrai, uwe bahak litam, mami ku Jesus Christ, mami bayai long play, ajing ya long kaweng, padu mesim
baku jaga buramupa. Amen. To ngeniat doai kerpangrem tasngi doai nam taki beradar jung seng jengi kebasim jung semai kaduk mentakasngi ha shalom. Ablay try kenrat nang bu bentan nang sementai melap siap ha usoblay jeram bakuj ya kejing it kebat hyang bat kebaim ya kejing tok bakuj to ai ba upa jung me un yok besai yok petian hun nak tin jung me bat ba un shem ha ka ya ka telong jong kejing im da try Jesus Christ kun jung me ba im sen syar kan bat me ha kejing ka we jum semakuj ublay junam la junam. Jimpule nak kitab Job kalau nang kebalai popra kat iway kadar hadu arpoi kalau nang basaupo kat lai hadu san try la jubab ya Job na pedeng ke erlang teri hato pila hukum ya ke step na do ke basdang kisngi jongpi at penlong ya ke step perngap bahkan tip ialah kajaka bahkan dup batrai naki sernai jong kepertai baen kenterno ia kiri boman na naka lapen kela ya kepertai kum kadau berta bala shan mohor bat lasut rong ya ka kum ya ka sabti na kiri boman ya kajing syai jongki la shimno bad ya keksangti bakener jongki la kedea hato pilarung syaki telong jong keduriau ne pilayai hakinyam rajong kajing jeliu hato ya ki kerdop jong kajing yap lapen I happy ne pilayo I ya ki kerdop jong kajing dum yongit hato pisyampang ya ke jingyar jong ke kendau hayatu lada pitip ya ke nebaro hangno kalenti syaka jaka syong jong ke jingsyai bad hangno ke jaka jong ke jingdum bapindup yalam ya ka syaka hima jong ka bad bapindup itu ya kilinti syayeng jong ka pitip naba lakhaya pi hakatakapor bad ke jingbon kisngi jong pi kalong ke bakrau teu job la jubab you try hakme ngalong bomsyong dor ayungan jubab yame ngaset da kakti ya ka sentur ngalala keren sisin bad nganom ai jubab syu arsin te ngan ong syu kaktin jong try Sim kena kasam kebalai cispa lai pupendai nomor praspa san pupra praspa san punyau praspa san punyau indrai antifon baal praspa san punyau antifon baal Nadu dangka kublai jonga mela ijanga atrai jonga me yidanga me itu yanga me tib yanga
ka shong bat ka yeng na ngai me i jing tmu ka jongam na du dang ka ko blei jonga me la i jangam la yai ne tia me yit me pnya kilun ti jongam chua bandon gak tin hutulit me tip yaka ko try baro par na du dangka ko blei jonga me la i jangam Shakmat Shadin Meker yang akti halor jongam Jing tip jong me Jing tip kat kani Bas ngau pelang am la kot yakam Na du dangka ko blei jonga me la i jangam Alleluia 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 Mentakasngi wat penaya kidonu jong pi Andre tu shashkori kasur jong utrai Alleluia 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 Utrai dan rengkat bat pi Rengkabat piru ka jingpule na gospel kat kumulukas Kaburam hame kutrai Kordidia pa ko Korasin Kordidia pa ko Bethsaida Lada yaki kampla balale hapi lale ha Tiros Batsidon Laslem bakin jinda kelak bamut dak bakub jain berni bad berdepei holiday ha ka akher kasngi ublei unsakam isne ya ke Tiros Batsidon ban yapi mapapat ko Kapernaum palakwa ban kentiu yalade hadu habneng en sapeno arsut yapa shadujok ujisu uloong halagi senran jar uba shashkor yapi u shashkor yanga jar uba kentaj yapi u kentaj yanga bat jar uba kentaj yanga u kentaj yauta uba lapha yanga ka gospel utrai Kajingero yame ko Chris Kohan men kopara mentagesngi kumba ngilayas ngau haka jingsdang kamas ifadari laong bakadai kasngi brom jong kaseng MSFS Missionaries of Saint Francis de Sales ya kaseng MSFS kebangi khot lengkot yaka kum ka Francelian lasdang ha anasi ha kari France ha ubenai Oktober arpusau terik katpra lai pupra hausnem katpra lai pupra lasdang ya kaseng MSFS kaseng kepala seng dau Father Peter Mary Marmier
Kabadai hapo ka jing yada jong u Francis de Sales bakut ku munong yada bakerpang jongi berkum juru ka kimi basnolem kadai kanong yada jong ka seng jongi. Nabasdang ka seng u Father Peter Mary Marmier u ladon kata ka jing kwa ban pentamai biang ya ka jing im mensim jong kibriu. Dei namar ka nagadau ba ula seng ya ka seng MSFS. Kum ka dag, kum ka kejeng kwa ajeng u ban pentamai ya kejeng imensim jong kipaju blay ha kata kapor ba useng ne usdang ya ka seng MSFS. Kendiat sepang kejeng im jong u Peter Mary Marmier. Lakha ya u house name kat nyeu kendai peu. Lapan kentang padar ya u house name kat pra kat lai bad ulayap no house name kat pra Henry Puar. Kumukna ulaim hakapor jong ka French Revolution. Ngitip baka French Revolution kalawan rasibun ay jengkela ha ka France. Ngidon hari India ngidon hari kasi ngimsutu ya kata ka French Revolution. Henry kito gibalapulay ka history kitip ha ka kebalajia ha kito gisnem jong kana ka French Revolution. Kumu knaret u Father Peter Mary Marmier ulaim makin gisnem badan ka jingjen jar hadu kata ha ka jing im pertei ha ka jing im haing hasem bad ka jing im jungu kumu Kristan. Kabalangru kala yat sibun jing ha kin gisnem ha ka por jong ka French Revolution. Henry kakmi jong u Father Peter Marmier kabai je kabalang bad ka burom bahaya ki padar ki baterai nak banta ki pai ki jong blay. Walada ki padar ki dan hapadeng gajing sistem kilasha banben kilasha peipo na ka sorkar jong ka France hakata kapor kila persang banri yalade ban light no nak to gajing syakem gajing syapaniap gajing syapan sistem na ka sorkar jong ka re jongki. Henry kakmi jong u Peter Mary Marmier udang kena hakata kapor ka syajri ka syajalam yaki padar haying jongki kayada yaki ka aibam yaki na kijing syastom jongki na gitu ki nong yalam jong kari. Dei namar kane kedau u Father Peter Mary Marmier u ija kabalang bad u burom bah ya kilengdo ki jong blay namar ka jong hikai jong ka kmi ka jong u. Habau i bagi lengdo hakata kapor kisah kat kito gejeng sistem dai namar kata kedau ba uru dan kata gejeng kwa gejeng terang ban long kumul lengdo jong blay bad ula join no ha ka seminary bad ula long ulengdo kumbangi ong ulengdo trairi umpat dai u religious reuniam kumbangi ong mo udai ulengdo trairi hakata kapor. Henry kohanmen kopera ha kasnem hadin bala sapan kentang yu nadu usnem khat pra khat lai mo lapan kentang yu kumlung do utreis sipor kumulung do hapo ka balang Catholic kumulung do trairi Henry house nam khat khandai prapway khat pra arpway ulasdang no bandan kata ka mensim ban seng no ya ka seng reuniam. Hak banengkong umpat seng ya kata ka seng runiam jong ki MSFS Henry hak jing don rengka jong u bad uwe padar u Joseph Favre u bakerteng mo kine ki arngut kila persang kila don kejeng mut ban ya lab ya ktin kejeng blay hapo kapares ka bagi trei hak juga hakari kejeng ki ban leje keren ya ke breu ban ya lab ktin kejeng breu ban ong ya ki bapi haban kelag bambut no namar ki breu kim tipsu yaw blay kilajar ngai na kejeng ki kim wansu sa kejeng seng hakata kapor Henry u Peter Mary Marmier kumlengdo badu Joseph Favre berarngut kila persang ban ya lab ya ktin kejeng blay ban wan ya lambiang kito ki breu ki bala peja kejeng ki bala klet no yo blay ki bamla su ban burom ya ublay ya kabalang dei namar kan kedau kila lej keleng ban le ya lab ktin ga jong blay kabingong ka Parish Mission
Henry hakatogi kapor kitogi beriu kimlaban pediang ya katoka jing ya tukhana ya kajing ya lab kajing kren jongu Peter Mary Marmier badu Joseph Favre. Dena margane kadau kineki arngot kila domen simno kim dan jing kermensyo bagi beriu kin sengab yaki. Henry hakawe kesngi kila dan kata kajing raikut halade dalong komno rongim sange ban yalab yakitin kajung blay ban yalam biang yakineki kun kajung blay syaka ying ngetang kajung hapok kabalang. Dena mar kata kadau kila lej sya weulom kila lej duwai bad kila sya jeng id. Haba kila duwai sya jeng id kineki arngut kileng do jengai naka kaim lang kasalang jengai naka senong kajungki hakataka por kito ki briu jong kito ke Paris ke baki trei kidon kata ka jing sngau kelak bamod nang tapat baro kito ki briu kilalai khot ya u Father Peter Mary Marmier badu Joseph Fabre ban wan pai biang sakabalang ki ong eki menta pikren yaktin ke jungblai piala biktin ke jungblai ngingin sngab ye pi nado kata kasngi ki wan pai biang sapo ka jaka baki trei ki ya lap yaktin ke jungblai med bat sngi Bad ki briu jong kata ke Paris ke bagi trei kila wan pai biang soblei. Kito ki Katolik ki bala ino ya ke balang ro kila wan pai biang soblei ki kloi bersengap ya ketin ke jung blei. Nadu kena klimat dan nu kena kepor u Peter Mary Marmier u don kata ke jing kwa ke jing trang bangan seng no ya ka seng MSFS hapo ke jingeda jong u Francis de Sales bakoj. Dai nadu kena kepor bau ong ba I1 mission. Connectin I1 mission ke bamot nga kwa ya ka kam mission. Kane kada yaktin prang sngi ketin im sngi jong unong seng jungi. Ban ngi kiseng MSFS hadu manta ngi persang kala kadiai ban im ya kane ketin ke ba u Father Peter Mary Marmier ulaong. Hakas por baus dang ya ka seng MSFS jungi don kileng do badon ki bradar Henry haka jeng syem jeng jeng ki mo kila klet no kila persang ban paidin no baro kita ki parlo ke jeng ki badan trelang badu Henry u nong seng jengi u Peter Mary Marmier u yang halade ong walada pi yang amerway Henry ngangan yang bet yakitin ka ba ngalajit ngakwa yakikam mission kohan men ko para ngiro ngireki kun ki jong blay kat kum ka jong hikai jong nong seng jong ka seng MSFS Missionaries of Saint Francis de Sales kaitu yang ayapi ba mengiru ngide ki Kristan ngide ban ong halade ha ka jong em ka jong pemana ka sngi ngakwa ka kam mission I1 mission ha ka jong em ka jong piman ka sngi om dei tang kileng do om dei tang kiriu niam om dei tang kinong yalam balang kiba hab khot ne hab ong yang na kentin I1 mission Henry baro mangi ki Kristan ngiladon kata ke deity ngiladon kata ke kamram ban pen priang yak tin ke jong blay ladang inon gidon ha ke jing dum jong ke jing em ke jingi ladang idon ha ke jing syai jong ke jing em ke jingi ladang isem jing jar kano kanoro ngim dai ban klet yak na tin I1 mission ngakwa yak kam mission om dai ke tin jong bau kren hila de Henry kadai kajing ai jong ublei kajing ai jong men sim bakoj ha unong seng jungi kata ketin ngakwa yaki kam mission ka kam mission om dei nak banta jonga om dei nak banta kajing kraw ka jonga om dei nak banta ka kerteng ka jonga om dei nak banta jongno Henry dei na banta ka buram ka jong blei ka kam mission kadai tang nak banta ka jong ublei bala thau yangi ublei bel aingi ke jeng ublei bel aingi ke jeng syai ublei ubla khot yang ai pi balong kinong bujungu hapo kabalang khamtam hapo kabalang Katolik ko hanmen ko para ha gospel bamata ka sngir ngi u Jisu u panram ya kito ki arteli gisnong kordit ya pa ko korosin bad ko Bethsaida kim siam pediang yau blay ko hanmen ko para u Jisu ula persangka la kadiai banya lab yaktin ko jung blay ha ka to ka jaka ha kito ki atoligis nong Henry kim siam layo i ya ka jing isnei ka jung blay kim siam layo i ya ki kampala ka bau blay ula le ha ka jing em ka jung ki dei na mar kata ka dau ula tim yaki ula penram yaki ko hanmen ko para ka jing em jung ajung pi kum Kristan ngim dai ban long kum kineki arteligis nong ka korosin bad ka Bethsaida ngilayo gijing isnei no blay
ngilayo ki kampala shibun ba aga jing im gajungi nado bas dang kasngi hadu bas sep kasngi nado bangi ki hadu bangi thia aga jing thia aga pormet ngiyo i ngimat shibun ba ki kam jing isne gi jung blai ki kampala jung blai haga jing im gajungi ko hanmen ko para hato ngi pediang em hato ngi kloi em banong hoj ngai i ya ki kam isne jume lada ngi melaban pediang ya kita ki kamis ne gi jung blai ngi melaban pediang ya ketin ga jung blai ha ga jung em ga jungi klempep u blames ong yi ngai pi ha kas ngi bakadu korde dia pi ko ba korde dia pi ko kong ngami thu ya pi kino nanga unsa penrem yangi ba no sa pha yangi sha ka dujok sha ka nurok dei namar kan ga daw ko men ko para knang ba mangi ngin la ya kine ki jing tim gi jung blai ha ga jung em ga jungi kham tam e haba ka jung em ga jungi ka kut nakane ka pertai ngi dei ban pediang yo jisu kumba u father Peter Mary Marmier u shakri jung blai u la pediang ya ka tin ka ba blai la u badulong na pediang ya ki kam mission jung me ko trai dadu kan ga sngi ngan ong nga kwa ya ki kam mission ngan pen priang ya ka gospel ga jung me ngan pen priang ya ka jung me kat sha bangadon kohan men ko para ngiru ngade ban ong ya kene kintin ko ba unong seng jong gasang MSFS kasngi buram bangira ke manda kasngi u Father Peter Mary Marmier to ngin duwai ngin kerpad ya utra Jisu ba un kurku yingi un aingi kita kebor kasor kenang bangi ngin laban i agi kampla ke bau blai lele haga jing em jungi baman kasngi kenang bangi laban long kita ki missionary haga jing em ga jungi ani ro ya Jesus Christ ngangit hoblay pa bor baro non ta ka bane ba ka kandau bara Jesus Christ kon mamarwe jungu utrai jungi ya bala pun sembakut ya bala kan Maria City ya basha lebenya pa Pontius Pilatus lasana panayu laya pratepu Wihya seki bayam hagasni balai lami pat neki bayam laki shapneng lasong skaman blay pa bor baro natawan pawin syar beim berki bayam ngangai jam sim bakut balang katolik bakut hagajing selok kirukut hagajing mar kikop hagajing pat kato hagajing impom cukut amen. Laispa Andripusan Laispa Andripusan Iwanay nguya mitray Iwanay nguya mitray Iwanay nguya Iwanay nguya Toshimune upu Bangi terwahame Toshim kanikawan Iyai singupayame Top tiang kutrai kijing terwa Iyai supayame Bangi terwame Iwanay nguyame try Iwanay nguyame try Iwanay nguyame Iwanay nguyame Dua men para bajuknya junga bajuki no pedang hono Blake pa dan bor baro so try pedang jing kinyanik ti jongpi aku penta ke ciro aku pura mo ke teng jungu ke cimentai yangi pada ke balang buku jungu baro ke wei
Ablay terakan rat ai hangi bada kebabut ya kenuksa jong jeram bakut ngenduriap bat puson ya keketin jong me berlong ki bakam klai ban wan syame bad ban terwa ha kabrom jong me ya kejengnya ke ba ai jeng im da o Chris utrai jongi Amen. trai ndorakat bat pi Ringkat bat piru. to kentil laki donut Ikan tiu yaki shau try. to ngin angu utrai kan rod blai jongi Kasong hok bat kadai. da shisha kong bosong hok bar kabadai kedai ti jongi bat sip emengi malaki por berjaka bat angu ya me ko kan rat ko ba bakut ko blai badon bor bat bom cukut lambah trai jongi Yesus Kristus namar hak jeng pela jeng kir ko jeng me pense so ya ka balang jeng me da ka jeng klain bayai thamai me terwa hangi ya ka dak batikna jong ka jeng I jong me bar khnang ba ka jeng maya ba penim jong me kin urlong kanuk sa ba krau jong ki ka jeng shluringi bar ki jeng duai ba shirham jong ki ya shan bor yangi bar kum ta kan radang kat bat ki angel ba kerkut ngiru ngi angu adam ya me bada ka jeng kemen ngi penbena Ubakut, utrai ublai kipan, neng pertai sawada kaburam jongmi. Hosana, Hosana, turwai ublai shajro, Hosana ublai chunom. En yaro yu bawan agak keteng utrai neng pertai sawada kaburam jongmi. Hosana, Hosana, turwai ublai shajro, Hosana ublai chunom. da shisha melang bakut ko trai ka thame jong ka jeng khoj baro namar katang kerpat me topan khoj pen kantang ne jeng terwa jongi dak ba phai am sim jong me kum kam jar hlo jong ki ba kendup klalong yangi kamed bekas nam jong trai jongi o Yesus Kristus ha ka por bladina ya u badala kamar sunga bha la pediang ka jeng sha shitam la shimyo kpu bad ba ingu ya me la kedia ya badlai hala kisenran uang to shim batobam na kane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jong pi ha keju korkom dalalia bam lo shime ka khuri barbaingu biang yame laika halakisenran uong to shim batodi nakane pi baro namar kane kalong ka khuri jong ka senam jonga jong ka jutang bathamai bat bom jukut ya kaban penmi na ka benta jong pi bat na ka benta jong ki babun ya kaban map ki pop tole ya kane ban ken mau yanga kajing maya jong kajing ne Kata sin bangi bam du ne upu Bat ngidi nakane kakuri Ipen bna kajing yap jang me kotrai Dada du menwa namar katangi bapen mentak jeng yap jemi pat jeng u ngi terwah me ko trai kpu jeng kajing im ber ka khuri jeng kajing pen im da aingo adam nomor belnya ngi babit ben yang kemat jeng me barbar syakriya me da ke bas ngorir kerpat ya me bangi ke biak benta ke met bas nam kres ngelang ki bala peniat likawe da mensim bakuj
Token mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasutla ka perthei ba to panjanai ya ka ha ka jing ej rangkat ber Francis pa ba ko jungi Victor was bishop Father Anselm u administrator jungi bat baro kilengdo token mau lemru ya ki henmen ki parash rang bat kenthei ki baliat hia da bakermen ha ka jing me pat bat ya baro ki bala klatno ha ka jing isne jung me to pedang yaki syaga jing syai ke khmat jong me to isne yangi baro ngi kerpa dia me knang barangkat bat kamrate seti bakoj ke kmi jong blei uje sa bakoj ukorem jongka ki apostle bakoj bat baro kirakoj ki balapan subha ya me pateng la pateng ina belong ki babit ban yo bantalem ha ga jing imbam jukut bat bengen yaro bat pandan brom ya me da khon jong me u Jesus Christ Da'u lembar u barha'u kalong hame blake pab don bor hak jinglong ka we juman sembakut baro ka boram ka jingiro junom la junom Amen. kumbal hukum ini donong penim berkumbal hikai ngi dak tin blay ngi ban ong ko kpa jungi Uba bening kalong kebukui keceng kanwan ke ma jume kalong kamon jume hak ndau kumba bening Try minta cimbam jungi belakang sungi Batama kerengkang jungi Kumbari ma sniwi Badwadela pensyoy Red pelajing To pelajing kerpar kutrana jing sniw baro Haka jing sebun jume ta jing suk jing san kisni jungi Kenang bara ke jing rab jing sni jume Ngin laj barbona ke pop Barkin dia jing adana ke jing jenjar baro Kar bangin ab kemilan tiga jing kermen bakut Bajuan pat nom penim jungi Uji Yesus Kristus Namar kecume kalong kaima kecume kebor kaburam junom la junom. Ko trai Yesus Kristus mablang ke apostol jume ka jing suk ngai api ka jing suk jongang ai api wat pek pop jungin ka jing ka balang jume bar ka jing sebun jume ta ka jing suk ba jing teli ka we kat kum kamon jume memebu im sensha junom la junom. Amen. Ka jing suk juga trai ka dan barbar kat bat pi Engkau berpiru. do terwa ka jing suk iwe pat Kukulang bro, me bakit no kipop kapertay, uskaw senayangi. Kukulang bro, me bakit no kipop kapertay, uskaw senayangi. Lang bro, me bakit nakipop kapertay, do ay jing sukyangi. Hak mi kunang brot jung blek mi bakit nakipop kisang jung pertay sukito yak blakot jung jung kawai jung kunang brot Bukanrat mang bersungho pemandrung kukaying jengah, andrei syong tangti kamansim jengah sasyai.
trai chung go play chung Maria la de adurupu kawain go tribe labor crow ngamani yame ngayaropen don burom go play go kendran ngadem ngamani try ya jing krau jong ame ngan ya ijame try no penim jonga go try jonga go play jonga ngadap jing sngongu a sacrament mebu bangan dub yaim ban mitrai kendran ya jingit kajau mitrai ngan sngongu junam kumendayarish yam you Israel mepsam damedas name ay you baj ba mepsam Isongo yo Jisu himane yo Jisu yai IT lade yo Jisu kaman sim jungi kam tame ka snam jung Jisu pat kumba ula ai men sim yo Father Peter Mary Marmier ban eat ban yalap yo Jisu sika percay mangiruk yung dubi obor long ba jung kene ka Eucharist bukui ngin duai komen sim Eucharist komen sim Eucharist tupen kuit yanga komet Eucharist tupen im yanga ko snam Eucharist to tendep yanga ko na krung Eucharist to sait yanga ko jing shaleben Eucharist tupen klain yanga ko Jisu babha to shashkor yanga tapo kiching mong chongme to ai ngandri wat sha yanga bangan klat no name now nong shun boman to dai yanga Hatimir kajing yap to khot yanga bato ong bangan wan shame barangkat berkiru ku chome nganduk yaro yame junom la junom amen ni IT haublei yaki lengdok jengi barok badan hapok kasing MSFS riki lengdok jengi betrei hangne hapok paris jengi in druai lang tijing druai na kapenta ki lengdok ko Jisu to pei ta kajing singo I yala ki jong ki lengdok to pendap yaki ta kajing sirhem ka bokhuj na kapenta kajing kala ka pamot jong ki nong pom wat sya bakikti pelapan selek jong ki ken bit tingin bakikta man kasngi yakamet baklem thobria jongme wat ai bai kirmiang suntur jong ki ken bit jaklia bagi sau Quran dekas nam bakodotam jongme Dori khuj yakit onut jong ki bakin ombit percay Namar kidon yakidak bakenja peneng jong kejing long lengdok bapernai jome to kurku yakijing trei jongki bakin seiso kerhai but ai bakitu yaki baki chakri akan ka percay kin long yaki kejing kemen bakijing tengen habeneng amen
tong ya duai Blai terakan rat ha kena kasni ha ke bang rakhe da ke jikmen yasni buram jurum bakhoj ni layabam yasip ya ka sakramen bakhoj jungme topan khi ya ke donot kirunge jungme bada ka baduriap ya ke jingkai bakhoj kisngathu ya ke ba ki im sngi bada ka ba im sngi pat kin ya ke jing im bam jukut da Chris utrai jungi Amen. trai dor kat bat phi Rengkabat piru. le badon bor kru api kupa barokon bam sim bakhoj Amen. le sukiro trai da ke jing jong phi Ngisongo iau blai. Lai spa kat kendai. Lai spa kat kendai. Ngalai ya pi dajing in bom jukun ngalayai les pun ya pi do ya sa ka jing i jangan ublay ulai ya ka pertai adubu ajino lukun marway baro bangai ta utekin yam hendraikin yo jingim ka bom jukut ngalai ya pi da jingin bom jukut ngalayai les pun ya pi do ya sa ka jing i jangan kaburam hokpa pedukun ramen sim bakoi kumaralong haba menikong kuncu mental baraboy jinam la jinam amen karul kuitamu Jisu Tuis nengi, karul patelem jengum Maria dua nagabentas ni, ku Joseph bakoi dua nagabentas ni, ku engel berkiru kuit baro dua nagabentas ni. Akteng pa berkun sim bakut amen. En ya roh try Yesus Kristus. Nom la, nom amen.